Useo wa kwithia na viasala waku useo wa kwiyandika ona uandikitwe ina kwiyika masabu ne sama masa kila mundu na masami ongwele nana kwa muthenya nondola thukumedia masasu niwe wesi undula ubanga masasu kondu ni usione kanoka banga masama kundula umathukumedia nondo ndukese asianga nyamona ende neza na by the way mbona nulikasia mbesa ni kwa nyabanga masama kiata saila wakoma muno moya mukasa 10 imagine wewe ukilile saa 10 ni sema ndo make tuibika saile saitutu ni wa minotho sema yani na kawa na mandasi na yawali kalika ngati uyani ulongi wandikitwe tuibika saa 10 ilisia uya yuma uyani wali kondu ningi ambe ya kwimadhi ya silingi useo wambe nikana musala waku nduka atuma udhua mutheno nomu pai musala udhua sia mundu ikala wisu musala waku nduka atuma udhua ende viasala waku na ukutusia na basa na ni asiata noto na hizo ikulia hii na yui viasala ngambi ya naki na ndina mbesa extra ndika mbiyo na musala lakini ti musala uo aingi maituana hatu ambi viasala tuyambi ya na musala ambi ya na kuwasa kalono nena nika agili 5 ena wiki ya loan ena wiki ya ka viasala na loan yusu wosa ando ingi wana mena viasala nene maambi na loan enda wose loan umanye webambo la viasala waku ikinye osa loan wambi viasala kila kingi nika na musala waku manani fixed indi mabata namo ti fixed no tondo ila ulichambesa kwa titi musala waka utena viasala utena bandu banki pena extra coin widi ya musala gane wesi mweso mwe kwa rangilita atinosio kondoma badasu we squeeze mo kemea ni ngilidati lakini naye wajoka bumeleka emergency kange bahaute kabata kange kwenda mbesa unyaba na mbesa si akusia no ngilidati suwania kanati ila wina viasala waku viasala usunu kokolea na basa ukethia nini sikindo musembi omundi omusala wako likile na wathela ila ngoine thosia matha ila ngoine thosia kawa ila ngoine thosia maluba ya soko nisi ulika bandu siendeje lakini kuti kwa siyo mbesa si akusiavia utumie besa ya kusiavia sana na kila kingine ati ila wandikitwe at long last wisa kuritaya kanoka butwa kana nawe mwanoka tiyowe you are either fired you retire or you resign where we are ende viasala no wako ndotia ndo nosia viasala wako noke ona wao nosia wiko wendo nganda utina plan B uende yo nambe na viasala wako pata wako idi na viasala wako kila kingine musala no bingitando ingemedo ukesa idi amone molwa ni kuatia ndoto sio kusubia misiyo ndena time na family ndena time na maundu make nundo akwivya wia wa mukwati jue niendete ndumito banani munene niendete banani nduke saidi ya panini na time ya family yako isini sindo wa ilo sisi nondo mundio as much as no thukuma na nikuya nenga wiyola wa mukahau kavukume uandikitwe wiyandikitenda iya nondo wiyosu nukubuna siya wiyosu nukutedha siya ila wana wakwati na muno wiyani bo wisaithi ya kana kindo amasemi na bikanyomba mwana imbita anti nondo wakwithia amanyi mwitu wa nyomba nikindo amasemi na amanyiye na kwati ni wiyani ukethia na mine kinyuni likite ndi mina neka ngone ka nyumba saitano sio tuko kano kutukie mwana nukomie kwa chani umatene mwana akomete na mwana usula wona no nimuthukumisa ila nesa ubika nyumba na mwithia asalukiti nene noete ona ndio chika mtoto anti mpeleke alale ndwithia na saa sia family yaku uyuka uswane ni weekend usula wabika bandu bakwithia na time ya family yaku kanao kukwatia ni onandu maku usembete wina kadhiba na ngania na chave niendete ndwisa hivi ya nebinda ya kuikala ndi nandu maku lakini ila wina viasala waku uandikitwe sisi ya withie ni wabanga ni masanduke sepa nini ona banini uja ndateka ya boss kitumina ndo lako na watu miyama sama boss witha wasia kondo siongi wako withia wina viasala waku nundu kwithia na uthasio na aingi kwitha tubingite metha ni musala ni tole yako atia malengo maitu na muthiato yasia uyethio mundio ngauma ngaritaya inondo noni ya miaka ya ritaya na akausisi ya kendo amusemi ni tetia lito mibuthu na akausisi ya ni tetia lito mibuthu kila kibo ukeka masabu ukakulia hii mundio ngaritaya mundio ngauma wiyani balombo kumako amwindi mundio ngetha nde wiyani nyena mbila ba
na mbelaba umundio ukauma wiyani no kaiwa marupurupu ala makuma wiyani mono ma utethie kana waye ye muteni siathela nandi kingi manaka na viasala waku no utiye ciana ciaku indi manyaka na kwandikwa ndwi sauti ya ciana umundio ukawawi yolo thukuma ndwe maudhukuma ndio tena witha ukwete wiyani ndiye maukwatiwa uketha utebo by the time ubichwa mochari wiyosu waku withona ngiwe mundu ngi nono ni kwandikwa wandikitwe lakini viasala waku pia sala waku uko kwatiwe ni ana maku uko kwatiwe ni usia waku yongwa asiati nenga na yanga liko sionde wiyola wandikitwe na still suonia yolo akwambia viasala waku nikana withie ni waitwa isia nambe actually mabinda mengi wona enda wikala nyumba ya kambune enda wikala nyumba ya kambune na wiya waku ni wathela kana maybe ni wabutwa kana maybe oitumi ni sianga ini wethe whatever tukilio timi na mathiko maku siana siaku family yaku yuke yiwe no nyumba ya kambuni yumu yiuma kwa suone ataketha nyumba su ye yaku kwikala wiyosu waku kwikala busaba nko to kwikala ni nyumba ya obisi kana ni nyumba ya kambuni na wikala na family yaku meoka mewe umalai payolo likamono gena to munenga notice ya moyumo what if taketha ye viasala waku wati ya siana siaku na nyumba no kwikala na moke make wa umalai maye wa umalai nondo nyumba no ni yethe ni we tata suani ya yulu wakwikia viasala onetha we muandike ni usio kwithia na side hustle ila muno ni meta ni yo main hustle yaku lakini kwitha ye main kana side ndoroka meta tiko mini kana ni waile obuthia masama boss kila kivu nenga na ya masama boss na lilikana kana kwandikwa ni kuthela ukabutwa ukangamo wiyani kana kamuneka bingwa kana ekathala sisi ebindane ya corona yokie aingine maisemo wiya inge mabutwa inge maunga umewetele itaka mutunga na kamune bingi si abingwa kune kumine inge masemo wiya kwisila makambuni kubingwa anyway bottom line ni ata sisi ya withie winondu ungi wika wauma wiyani onetha wiva mamilioni mambesa pia sala waku with yawe musio onera biasala usu nenga silingi miongweli with yawe musiango mbeanga nyeni tawatina kino musembi keke nungu chai kinya iya